mo mama owies ka Ghana ha no mo se atwaboasen e tiwro mebre akoromfo awudifo bela 3 2 aka jonue wa ne sen wa fidie ya na chi no wow kimi didi ha ye nkran ka ne booro nzumafuo mi fidie na chi ye abusua amsa social media no metona medwene me ho anipa bebre nye de empe o mpesa sabi adwenpahene ebedidi ada adwene no ho yenu abrante oda hoyi wa comment kwache ne pa wo social media no so no de start free TikTok wa dima tembebre pa ya bre ya oda hoyi owo ebromam wa wunim ni bia na ka kire sa adwenpahene me hwehwe no so amba aba trome anasa nam na wo wie no wa postu bia mreme a mene no ye nche ne yeda ye bra wenim sa me na me wu fokin ewo fokin adwenpahene to social media ye bra we de te Ghana mamu ena ode akrante nam edimatem ode akrante nam eyimahi na mkoka ya ye bra ye be dimatem pasa abusua ye go video ye bra yi ebe ye ya ode twa adwenpahene mpo a edim ni fans fo nyina atem na ewia mbata adwenpahene enka ya se de otuwa ade bi buwa wade wo yina ye fidie ye eno ana chi akrante ye no aya me be sankwan no 3 2 aka jonue wa ne sen wa fidie ya na chi no ntimi didi ha ma ya bro me nya bro wi se bi yo papa no wo yina ye kanafo munyia ye bi yo papa yina ye fidie no ena chi nam no o chi akrante no na de na bon kwan e wo wura ha mi di nti fufuo fidie ni die me yina ye wi se bi yo papa ma wa yina ye ganafo mo mpa yiye kwa mo tira mo bre no ko asia didie ya kanjo fidie na chi no fidie mi fidie na chi no mi fidie na chi no ya o mi wuram ye mi koko bomi kuya de nye mani ye ni mumpanfo ye ni pabonefo a ngeje kuya ni kura wiskasi ni port bank yen kwan man so ne so loka kwan man so ne so nyado ni nyina gum bibi bia wo man so ne so sia kanti en de ata da jaso jamu perfume ya yo sen haya nam ya oh my god there is no as by force you Ghana no say listen to you and I Ghana by force me na you share for the koye ye kurati fufuo wuram fufuo what the fufuo ade fufuo ye akrante ne hena no o free ha ba ko a ye nkran ka ne booro nzumafuo mi fidie na chi ye ya de fidie na chi ye didi be ma didi na we nam o wa akrante esen wa yo sesa akrante esen o so da amanfo sika mo wi an Ghana ha akromfo awidifo mabasi akromfo me ma akromfo mo ma Ghana fo nkora ho ntobe wa mo sesa atwabo asen mo ma mo wies ka Ghana ha no mo sesa atwabo asen e tiwro mebre akromfo awudifo bela mu nyina mu ya wie awibala akromfo amu wi Ghana nkora sika awi bala ola osisa kante esen awi wa brenti kro nya te yana kwa se uda he kro nsi he
na ko abaye da wa fe beti nyina ya ya ko na ya ba fu nga atia na dia to aduan yo kwa wanche abusua wahwe ade a yebrɛ ɛyɛ abrochirefo yi a ntisabi wa ankasa wote ho a wanegye yebrɛ to no wodi adwempahene ɛne ne fansefo atem na atemde no nyina akyi no ɛne sɛi ɔpa kye yɛ te abrochire sɛ yɛ de ɛyɛ akrante nam de yɛnya bi nwe mo kan kye bra no sɛ ɔnkontate me ade me hia firi no wa apchaw pa no ho nyina no sɛ me hia ɛyɛ akrante nam because na bɛyɛ amesoma we na mahu sa akrante nam na wo we no adɔ me kon no mesoma nya bi ayɛ de awe abusua edin ɛyɛ adwempahene aka enkratam kinkon aka fufokin aka be man fa nyiranim enya fam aka mutwana omotiem Mr No Pressure wodi ma chia pressure be de be fawo na sa from Mr International Man ye kasa che wiase no na bi muso kasa kire e monamfo ye brei ewo ebrumam na brumam a ye brei ewo no ade a esese bi onka sabi Ghana mpanyimfo Ghana omomo atitirifo mwom ebo nipa bi ma baso pa ekuya adwuma obi o ekuya adwuma no una so wos kasa den na so nse wani di a ahode efra na ahode unya bi ahoto efra na ahoto no unya bi hwe da bia na me ka asemi se omo asabi omo ti ba bi se no enema omo ye no ye bra ne ka asemi se ese komo poro komunya ska eno kre pa ska wo wiase nyina se gbe mu na komunya but wiase wo abebre gidigidi kra no unya ska ye bra be start adua bia me ka se eye kube obe start adua bode obe start adua mako ansere mako no banyini a obete asana bode ne begyina obetwa no na ebra wa bre ne nya bre kuma we ne nyina kire ya bra besa ko so mfidie ba bia wo hia miye pa no bra mesrew enye ma me no nya problem on social media no so nya sa adwempan me de ma no si uso a wanwe ni je friend ni je unya bi da akante na me hia bi because me me obi a me pewufo pa fufo ye aduane a me di ufo ede ba ko a me ni di biem me adwempan me aduane pa me di pa e fufuo mesrew nti me yire ni me e no be wale me bra me catch your prince me adwempan me du Ghana ma ba hwehwo but answer na ma ba hwehwo no mesrew akante na me na wudi fidie yi yom no ebi na me pe ebuo bi ebuo me bia no me mpa ne free o me mpa de free sa mesrew ka kire me na me ntua oka na wa angasa na be post o so bi na be nipa no be si so na nipa be je be post o abra me okay honam no manam no esunya hoya ma emono kakra enyinam se da wo we no mesrew wa manam na do me kon nenti wo adwempone wo bra we tirimo adwempone wo akọ we tirim pa na me se mete wa wo de sa video so egu TikTok no pa kire sei no wa contact me fufo ken ama sabi ye te brochire ye bre ye te brochire ye nya dwene papa eni ye te brochire enam we benya asle beduru ase krompo visa free akrante we metona obenya visa free o but wona wo de so mfide se ko akrante no wonya visa free da basa akrante we visa free no de ba brochire nta krante nese ne ho hia sa na ne ho hia ka metena o abusuwa mesra mo wa bra we number bia ka tsa adwempan ni TV ni BeckyTv yesra ne yehwe no because akrante nam de we abra we ko afuom edidi de we abra we ebre ne moje no otin fifre no mani agere ho pa bra we amakai tamam ko me voice kura yesi aya asembeni bra we amakai tamam nam ko sankore me fa go so me kamre bia me ko sankore pa na sankore kwan chese ekwan ya sei na sa atem 207 ya yede ko 207 driver yeto no kwa na atona kwa sa sankore so mu di dwa bia am se ya wada me boa wa sankore bia na am se ya wada no mu di dwa na me ko sankore pa na sa atam kas aduaba bia yede ye anwa na ye kokoko asene adwiridwira se grigri na ye ko ye kusunsun fidie ni eyi ntwaboa ni eyi nkrante satanam twabanu pa brawe amaka sa atam nti bra mesrew we de ebrumam na awo meme de me asantini eye bruni no enye makwan mu a nti mesrew se ye be nyi mu de bi ni ho etimika bono a mo bi nyima no ensi bone because Ghana man ni nyina me do bia ba brawe ewo brumam ene wo di sa adwuma di no me bona baso wa ha abaso bodia me bo no onyere ne ho na wonye ne ho no sunsun fidie no bra ade na wo ye na brochira bi mitimi nya o
metimi na mpa me hunu akrante forest metimi na mpa metimi hunu amokua me hunu pro eso utimi nche no utimi nche no aha number bo obi aho akrante ho number uchi na wawu kura kenye ntabrochire de esa no mani ha ba Ghana de a freedom ai Ghana de tete enti Ghana yentimi kase me nku akrante because abahe na otono mi adwuma bi no akonya bia enti do we here nie ti bra me so mi akrante ne bi mi akrante nam enti me sraw akrante ne amatse se face pon kwa we face pon so face pon na ya ampa dia me sraw che e kan say face ne bi ai pala ne bi na ho mo na ne ko bi me yere pe ko bi pa na fa ko bi ye de e ka ho na mo mfa enye de emre ye bra nyema ni me ni agro se wunim na mistake me wunim na mistake na se atema me kan ofa na tra na wan post na ni bia amre me na won kwa wo tra wo wi ebeta social media edisa enuane na tra we gu ya so me donya me kama che me hunda e kama me huda se ade me ye akwa we onu o ade me dwempa me ye no wa we hunu ho ano so da akrante na na obeta social media be na wo gu ya so no me hia akrante na me bi wa wo sa abogafo da bia ye mo bo abogafo ye mo bo pa hwe wei ono ti Ghana wo se ono de wo hia no batwe hwe de na ye bra edi apomudie kita no bogafo ye mo bo yetia enam ya me kan ba beduru akrompo na chese enam na ache wo de aduane kura na chese nya wo yere pa na ye nnum aduane ye sa me yere a obetama chese test na e good a okohye obabo na bi a enam Africa na bedu kromu a enye de bim ba show bi se BeckyTv de a obaye aduane ma wanga se wo de afili ntabusua asabio ye bo akuafo abaso a ye mo ye bre ye baso ye bre wa ya ade uhwe no videos bi a oye gu TikTok a otim so owa afom otetemako odua wei oye wei eye efe eboa masabio obi oti krom esunya aduane de edi nti wuti krom a embu obi oti sabi ebunumam anase kumase anase baabi wate ase animtia se bia nipa de onyo bia ono enam no so na so be ye obi ena sani pakro no so ena wo wutimba be ye sabi ahoden a ekita wu ya de wo ye no obi timi ka se obi okoposo koyi nam de onyo bia sani pa na nkoposo a obede na wanya nam a wo wie he mamu trase emu akuafo nim tiada wota sase obi odo afuo wo ye kuani buru nim tia nyam betua woka edwena wudi bia enome ena eba so obi a okuafo nkodua bode kodua kodu ekodua banche ekoye san kra san fresh pon ka ho ana okoposo koyi nam no yan respect sa ankofo no wate ase ntra me ka kire mo se ye de ade ye no ne aba be ka ho asem ba we ni nyina chi no ye bra na ye ade because ye bra no makofo nyina odobra mesro makontiti bi na hata mehia makwa ya hata mehia nta no mani nyina bi boss kra na meye na woda abre me mesro pa ye mani bresem akrante nam de hia me ye pa ti mesro wow nim ye bra we o TikTok bia na wo Ghana bia na wa brocha nim bi ka cha sa BeckyTv hwe no mempa ne free me mesra de da bi mempa ne free so no ade be cheme de a ene pokura nso togum so no ade be cheme de a pokura nso togum but ka cha nse fide no de ye akrante no mehia na kira akrante mehia akrante yemfa sabi aduro empoison no da bi mehia da bia so eso bere me bi nti sabi wa we boga bia na opa akrante bia no hwe video we na hye na akrante nam de bra no kra kan ya no ho ye mahi kra ese ni bini no akwa we pa anyu ni wo tirimo abusua akrante bini wo de yankwan ya Jesus Christ of Nazareth mitimi ho aduane bi pa msi ye bre wa bro chiro abusua me yemo po asem me kra mitiri nwie na me ne dey ensa pepe me ka fo tap send edama tap yedwuma de komaso ya snap so send this kafra mo no ne edeko Ghana tap app na me ka fo dama o first time so app ro be here promo code AdwenepaHene no obogu benya discount kama nti bra mesro ma me price no about akrante no why I na hata makonu susu bi e ka me ho na me first scan for tap send emrew enene chine ya na tim post to fa breme anase me mo my box baako anase bag baako na wa toto sa ne wa kakra bi da kan na da breme because me hia pa bru chire ye dede na e die nko die food ne didi wa what ase ni eni ene wa pa Ghana akrante we we do brocha no visa free ne potin no nye bokuma bobiti Ghana udidi fresh ote brocha die food we aduane ankwan a na ade nkwan nso wo no udi nso wo no eso Ghana yemfa nso mpo nkwan Ghana obi nya aduane ma ade mpo nche so nso mo say de ehia omo an ejina aban ote so na emi ehunu hia no poto sa timu mi ankoto aban 2024 mama hama na omra so na akrante nam be bu e o Ghana peace out.
Odo, me ko kroma ba o. Na mpato ko edo he ma. Me wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Mama, na so wo fa send ni ska ni kwa so kokrum. Na ma ye ne dey. Tina fi na send there. E kwa ba tu na me. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obi ada no dugu no phone so. Na wo dey register the send ska kofi. Ayente na hwe. Sir. Na wo kwa bo ko trace ka extra. Man mesraw. Me kan for tap send amount. So you so iPhone and also over time. No App Store. No download the Google phone so. Android phone so. No Google Play. No download the Google phone so. Mesraw. And I will send the so mesraw o first transaction be no. Why so we hear promo code. No so about adwenepaheneTv. AdwenepaheneTv e the good. Yes, ntimpacho. Ubogu ma wo Europe kwa da obenya €5 free. Before the some party for. Some can tap send at amount. Oh, America to Canada there. Hey, ma'am, $10. To Miss Now, man, how about one for say, and quite wanting to be a so pay. Pacho, who piano no echo. Some quite wanting them. Download this year at Nafi and Pacho, not relaxing. No one's in Pio Quabonte. Me Quabonte. Mammy, now, dear, I am the company said, first one almost a credit card and Kuma. And that dear tap Polar Mante was at the Campo, but we are mobile. Was sit who shoot no more bank card, which means register SMS asɛm de atadwe yate de to tap a ba ama hiafo say send this can go Ghana na rate no so come yenche bi bia mama mesraw me ka fama on say wani age enu nie me ro ye bad power and tentem to mesraw promo code bogum na ho hia me adwenepaheneTv I nanya €5 free I no more Canada so in US so benya $10. Hey, say your day. I am a daddy for the only seven. I ain't a tap here, come on. Hey, tap send Abusia, red to Mohene. AdwenepaheneTv, Otwa Supre Kwabra for why kwa bibrim han bafo. Otwa burumu wodi putupurie buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi.